Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Chancellor Abimana. Mwiriwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kuwa kane genekerezo ni rya 20 ukwezi no kumunane umwaka ni 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kubashikiriza, mu Rwanda hatangajwe amanota y'abanyeshuri bakoze ibibazo birangiza amashure y'intango n'icicaro ca mbere c'amashure yisumbuye. Ubushikiranganje bw'amashure bwaboneyeho gutangaza ibitazo kwihanganirwa kuva mu mwaka w'ishure wimirije gutangura. Inzoga n'ibiyobyabwenge, yaba mwarimu, yaba umuyobozi w'ishuri, abakora ku ishuri, abanyeshuri ubwabo nibafatanwa ibiyobyabwenge bwose bazirukana. Mu rugamba rwo kurwanya Ebola muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hagiye kurungikwayo inkingo 70,000. Munayo muri Zambia leta yemeje ko wahoza ari umushikiranganje yiciye mu gikorwa cyo gusaka ku batavuga rumwe n'ubutegetsi mu mushuhira w'amatora yabaye mu ndwi iheze. Nayo ku mugabane wa Buraya ubushuhe bwinshi burabandanya kw'inkumbi aho Budagi buvuga ko mu mwaka wose hamaze gupfa abantu 14,000. Tubafitiye kandi n'igikino urunana y'amakuru ahagarikiwe na Anne Marine we mwiza. Reka dutangura amakuru ku buryo burambuye. Ingabire nshasha y'icanje 70,000 igiye kurungikwa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntumbero yo kurwanya ikiza Ebola. Umugwi mpuzamakungu ujejwe ibikorwa vyo gutanga incanco uvuga ko muri izo incanco 50,000 zigenewe abakozi bari imbere mu kurwanya ico kiza. Iki kiza ca Ebola nico kiriko kirakwiragira n'ingoga kurusha ibindi byose vyigeze kwaduka. Ni inkuru ya Thomas Mukwana mumva mwijwi rya Prime Ndikumagenge. Izo doze 70,000 ni zirucanco Ervebo kubisanzwe rugenewe ubwoko bwa Ebola buzwi nka Zaire. Umuyobozi mukuru w'ishami rya ONU riramagara ku isi OMS, muganga Tedros Adhanom Ghebreyesus, yavuze yuko urwo rucanco rwerekanye ko rushobora kugira ico rufasha mwigerageza ryakozwe ku bwoko budakunze kuboneka cyane bwa Bundibugyo, ari nabwo bwateye ikiza kiriko kirarandagata muri Kongo. John Kabga, umwe mu baharanira uburenganzira mu gisagara ca Bunia aho muri Kongo, avuga yuko banezerewe cyane no kumva ko izo ncanco zigiye kurungikwa. Tumepokea hiyo taarifa ya kwamba chanjo, twakiriye neza cyane iyo nkuru yuko izo ncanco zigiye kuza kubwa kwa sababu ugonjwa tangu uanze twakiranye umunezero mwinshi kuko kuva iyi ndwara yadutse tumaze kubura abantu benshi kandi bandanya gukwiragira mu gihugu. Urabona Kongo ifise intara 26, none ubu iyo Ebola imaze gushika mu ntara 6. Izo ncanco rero nizaza zishobora kubuza iyo virusi kubandanya ikwira mu gihugu. Shaji wa hivyo virusi vya Ebola. Gusa imwe mu ntambamyi mu kurwanya ico kiza ca Ebola nuko hari abantu bagendera ku makuru atariyo canke bakemera ibintazi mbere bakaninuba kwa muganga n'incanco bavuga yuko zishobora kubuza abantu kuvyara. Kabga avuga yuko habaye guhimiriza abantu kugira bazozemere. Imani hizo sasa hazipo. Abantu b'imitwe igumye barahari. Banashobora mbere no kuvuga ngo iyo ndwara ni y'ubwoko bunaka gusa. Hii ugonjwa ni wa kabila fulani ama nini, lakini watu ariko leta hari ingingo yashizeho ku bantu nk'abo, hanyuma iratanga inyigisho ifatanije n'abo mu hamwe rya ONU rirabamagara ku isi, barahimirije abantu. Ubu umuntu wese akaba yaratahuye ko iyo ndwara ari indwara mbi cyane yica. Ivyo virusi ni virusi hatari vinaua. 20,000 vy'izo ncanco zigiye kurungikwa zizoba ari zo kugerageza ku bantu, izindi zigenewe abazi imbere ku rugamba rwo kurwanya iyo ndwara. Izindi ncanco zibiri zo zigenewe ubwo bwoko bwa Bundibugyo ziriko zirageragezwa ku bantu ku nshuro ya mbere. Gushika ubu ico kiza ca Ebola kimaze kwica abarenga 2,370 mu bantu barenga 5,520 byemejwe ko bamaze kwandura gushika ubu. Kandi muganga Tedros ubu vuba aherutse kuvuga yuko uguhagarika iyo ndwara bitari hafi. Ubudagi bumaze guharura abantu 14,000 bapfuye muri uyu mwaka kubera ubushuhe burenze urugero, kikaba ari gitigiri kitari bwigere kiboneka.
ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu muri ico gihugu Robert Koch Institute kivuga ko abarenga 70% muri bo bapfuye mu ndwi imwe gusa mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu igihe ubushuye bwashika ku rugero rwa dogere Celsius 40. Ico gitigiri congeye ko hafi 9,500 ku bapfuye bazize ubushuye mu myaka 12 iheze. Abenshi mu bapfuye n'abari bafise imyaka irenga 75. Mu Rwanda mu gihe biteguriye gutangura umwaka mushasha w'amashure ubushikiranganje bw'indero uratangaza ko bwakajije ingingo zo kugenzura ikoreshwa ry'ibiyayiro mutwe n'inzoga bukaba kandi bugiye gukurikiranira hafi ikibazo c'inyifato y'abanyeshure. Ivyo vyatangajwe mu birori byo gushikiriza amanota y'abana barangije amashure mato mato hamwe n'abarangije igice ca mbere c'amashure yisumbuye. Muri ivyo birori haravuzwe kandi ko igitigiri c'abanyeshure bafashwe bariko bariba mu bibazo ciyongereye. Ubushikiranganje bw'indero buvuga ko bwatanguye amatohoza kandi ko abazokwagirwa n'icaha bazohanwa bikomeye. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Ku banyeshuri basaga gato 277 bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza abagera kuri 88 n'ibice 21% nibo bashoboye gutsindira kujya mu mashuri yisumbuye. Umuyobozi w'ikigo gishinzwe gutegura ibizamini Bernard Bahati avuga ko abana bagejeje ku manota 50% bahawe imyanya mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Gusa ngo ntibyoroheye ikigo ayoboye gusaranganya imyanya ku banyeshuri bagomba kwiga baba ku ishuri. Nk'ishuri rya Saint Aloys Rwamagana abanyeshuri baba barahasabye kugira ngo bajye kwiga mu mwaka wa mbere ni 182 ariko bafite imyanya 120 gusa. Sedo Kigali aho 17,981 abana baba barahasabye ariko mu by'ukuri umubare w'abanyeshuri dufite gushyirayo mu wa mbere ari 65 gusa. Murumva ko ubusabe bw'abanyeshuri waburenze cyane imyanya dufite. Abakoze ibizamini by'abarangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye bo bari 149,500 abasaga 18,000 bakaba batarashoboye kugeza ku inota fatizo rya 50% bivuze ko batsinzwe. Aya manota atangajwe mu gihe hasigaye ibyumweru 2 mu mwaka mushya w'amashuri utangire. Minisiteri y'Uburezi ivuga ko hafashwe ingamba zikomeye zijyanye n'imyitwarire y'abanyeshuri. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Irere Claudette avuga ku bitazihanganirwa. Twibutse ko amashuri ari ahantu hatagomba kurangwa inzoga n'ibiyobyabwenge. Yaba mwarimu, yaba umuyobozi w'ishuri, abakora ku ishuri, abanyeshuri ubwabo nibafatanwa ibiyobyabwenge bwose bazirukanwa. Ibikorwa by'urugomo yaba ibikorwa hagati y'abanyeshuri ubwabo, yaba ibikorerwa abarimu, yaba abarimu nabo babikorera abanyeshuri, abazaba babigaragayeho bazabihanirwa. Ikigo cy'igihugu gishinzwe gutegura ibizamini kivuga ko iby'uyu mwaka byaranzwemo ibikorwa by'ubujura, ibyo bita gukopera, byatahuwe ku basaga 200. Iki kigo kivuga ko cyabaye gihagaritse gusohora amanota y'abaketswe mu gihe iperereza rikiri gukorwa. Ishiramwe mpuzamakungoni rivuga ko leta y'abatalibani muri Afghanistan yarekuye abakozi baryo babiri bari bamaze iminsi 11 bafunzwe. Abo bakozi bari bafashwe n'ubutegetsi bw'abatalibani mu ntara ya Herat. Urwego rw'iperereza rw'abatalibani ntigwatangaje icatumye bafatwa. Amakuru yo muri ako karere avuga ko bari baherutse gutanga icegeranyo ku bagore bafunguwe muri Herat. Kuva abatalibani basubiye ku butegetsi mu myaka 5 iheze baracinyije cyane agateka k'abagore n'abakobwa muri Afghanistan. Abategetsi ba Zambia bemeje urufugwa Mutotwe Kafwaya yahoze ari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu inyuma y'igikorwa c'inzego z'umutekano cabaye mu ndwi iheze. Kafwaya yari afitanye isano n'imigenderanire ya hafi n'umukandida mukuru w'abatavuga rumwe na leta mu matora y'umukuru w'igihugu. Brian Mundubire n'ubu aracabandanya kwiyamiriza ibyavuye muri ayo matora yabaye ku itariki 13 z'uku kwezi kwa 8. Ni inkuru ya Dingi Ndabajo na Buyoya mwumva mu ijwi rya Anne Marie we mwiza. Uwahoze ari minisitiri byemejwe ko yapfuye nyuma yo gukomeretswa n'amasasu mu gikorwa bavuze ko cyari cyo kurinda umutekano cyabereye Rusaka tariki 14 z'ukwezi kwa 8. Abayobozi bavuze ko yarashwe nyuma yuko abapolisi bahuye n'amasasu yaraswaga aturutse mu rugo ruvugwaho kuba rufitanye isano na Brian Mundubire
umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri icyo gihugu. Abategetsi bavuga ko abantu 11 batawe muri yombi muri icyo gikorwa kandi ko hanasanzwe intwaro za gisirikare. Mondubile wanze kwemera intsinzi ya Perezida Kayinde watsinze amatora yavuze ko Kafwaya yarasiwe imbere ye nyuma akaburirwa irengero. Yahakanye kandi ibirego bya leta bimushinja ko yarafite umugambi wo guteza umutekano muke cyangwa kwigomeka ku butegetsi, hashimangira ko ari ibihimbano. Amakuru ajanye n'umutekano wo mu mazi avuga ko ubwato bunini butwara ibitoro bwari hafi y'inkengera za Yemen bwafashwe n'abantu 6 bitwaje ibigwanisho baca babuhindurira inzira babwerekeza muri Somalia. Ishiramwe ry'Ubwongereza rikurikirana uruja n'uruza ry'ubwato rivuga ko ubwo bwato bwari ko bwerekeza mu burengero bw'ikigobe ca Aden igihe bwegerezwa n'ubundi bwato butabifitiye uruhusha buca burungika ubutumwa bwo gutabaza. Mu mezi aheze ibitero by'abasuma bo mu mazi b'Abanyasomaliya byarasubiye kwiyongera inyuma y'imyaka irenga 10 byaragabanutse. Ivyo kandi bibaye mu gihe Iran imaze imisi kangisha kubwira abagwanyi b'Abahudi bafatanya nayo muri Yemen kubuza ubwato guca mu kiyaga gitukura. BBC Gahuzamuryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamuryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamuryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuzamuryango kuri podcast. Leta ya Nigeria irikirategura gukuraho itegeko rihana umuntu yagerageje kwiyahura. Muri iki gihe kugerageza kwiyahura n'icaha gishobora guhanishwa umunyororo gushika ku mwaka umwe, ihadabu canke ivyo bihano vyompi. Ni inkuru ya Simi Joraoso mu ijwi rya Juventine Muragije Maria. Minisitiri w'ubuzima wa Nigeria yavuze ko kwiyahura ari ikibazo gikomeye cy'ubuzima rusange, aho igihugu cyandika byibura abagera ku 300 buri mwaka babagerageza kwiyahura, ndetse muri bo 7,000 bakahasiga ubuzima. Professor Mohamed Ali Pate yavuze ko kuba kwiyahura bigifatwa nk'icyaha abantu barushaho gutinya gushaka ubufasha. Ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe biracyagaragara ko ari ipfunwe n'ivangura muri Nigeria, ndetse iki gihugu kikaba gifite ikibazo gikomeye cy'ubuke bw'inzobere zita ku buzima bwo mu mutwe. Nk'uko ishyirahamwe ry'abaganga b'indwara zo mu mutwe muri Nigeria ribitangaza, igihugu gifite abaganga b'inzobere mu buzima bwo mu mutwe batageze ku 1,000, nyamara abaturage bahatuye bararenga 200,000. Umukuru w'igisagara ca Kiev Vitali Klitschko yabwiye BBC ko Ukraine ikeneye gufashwa kurushiriza n'ibihugu bifatanya nayo kugira ishobore gukingira abasivile nyuma y'ibitero bikomeye Uburusiya bwagavye mu ijoro ryakeye. Klitschko yabivuze ariko aragendera hamwe mu hantu hatewe n'Uburusiya mu gisagara ca Kiev. N'imiburiburi abantu 15 barapfuye, abarenga 40 barakomereka mu nyubakwa zasambuwe, harimo inyubakwa zibamwe abantu benshi, ishure hamwe n'ibitaro by'abana. Umukuru w'igihugu ca Ukraine Volodymyr Zelensky avuga ko indege y'Uburusiya itajamwe umudereva bita drone yanateye ku rubibe rwa Ukraine na Moldavia mu ntara ya Odessa. Turi ku isaha 1:43 i Nairobi, turi ku isaha 12:43 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda, n'umwanya w'igikino urunana. Ticha Beatrice arashyize atera intambwe ya mbere muri gahunda yo kwihugura mu Cyongereza. Rero wahangayikishijwe no gushyira mu bikorwa inshingano yahawe n'umupfumu. N'urunana. Yaba we! Ibi ni buriya ni umuntu se cyangwa ni igisimba? Ubaye iki? Yewe muntu. Ese ni wowe Nonsiya? Ayiwe, mbega ngurankanga mukandekezi we. Niko wakoraga iki muri iki gihuru? Ahubwo se we kuzinduriye ihene mu kinani. Uyu munsi nari mfite akazi kenshi. Nazindutse nzizirika ha rero zaza kwicwa n'inzara. Ibyo ni bikize. Ni umuti Nonsiya. Umwuzukuru wanjye amaze iminsi adasinzira rwose kubera uruhinja rwe.
umwana wawe nuri nese ararwaye? nta bundi burwayi n'icyo mu nda maze iminsi mpiga uyu muti rero ubu nibwo mbashije kuwubona. ubu iyo miti niyo mugiye guha umwana wawe Honorine? ubu rwose uyu munsi umwuzukuru wanjye aratora agatotsi kuko uyu muti ni mwiza cyane iyo umwana awunyoye arasinzira. niko se Mukandeke? Mukarame. ubu ibyo ugiye gukora urumva ari byo wa mubyeyi we? si ugufasha umwuzukuru wanjye se? Honorine namubwiye ko igihe cyose umwana arira bidasanzwe aba ari ikimenyetso mpuruza, agomba kwihutira ku kigo nderabuzima, nta gushakisha imiti yo mu byatsi rwose. ariko ko mupinga imiti y'ibyatsi kandi baratubwiye ko izo farumasiyo zanyu imiti bacuruzamo ari ibyo iturukamo. iba yasuzumwe Mukandeke, ikanatunganywa neza n'ababifitiye ubumenyi, bakamenya urugero rw'umuti cyangwa se doze baha umwana. uranteye mama we. uretse n'ibyo kandi umwana agomba konka amashereka nta kindi avangiwe, habe n'amazi kugeza amezi 6 yuzuye. urumva? ndabyumva. uretse imiti yandikiwe na muganga wenyine nta kindi kigomba kujya mu nda y'uriya mwana. wamubyeyi ko wagira ngo ntiwigize urwazi icyo mu nda ahari niyo mpamvu uvuga uryo. Honorine uwo nguwo wamubyaye ko nawe umuhaye yabaye iki? yabuze gukura akamubyara? awe mwana yanjye kera kabaye urankinguriye reya none si byakugendekeye bite? uzi ko ijoro ririnze ritandukana ntagohetse isori, iyi nzu naraye nyizunguruka. bya birozi bya nyesi se byagushajije muko? icyo nzi cyo nuko natekereje nkageraho nkumva ubwonko buribanye neza neza. cyore none se uvugishije ukuri urumva amagi y'inshira nzayavanaho isori? sha sinari nzi rwose ko abapfumu batanga ibizamini bigoye kuriya. reka tureka yishira da, amahuri 7 nzayavanahe, rimwe se ryo narivanahe. mwese ko ntawe ukiraririza inkoko mugura imishwi yaturazwe n'imashini mukazorera gutera amagi yo kurya. ariko rero nzi abakecuru bacyoroye twa dukoko twa kinyarwanda rwose dutera amagi yo kurarira, ku buryo wajyayo ukahabona igiryi rihura isesori. aho naba nkubeshyereya. ibyo tubiretse se ubu urumva nzavanayo ikariso ya nyesi koko? iyo ugomba gukora ibishoboka byose ukayibona rwose reya, kuko nurangara gato rumara inka zakunangura. iyo menya ko bitazashoboka ntarasaza imigeri rwose ngo ngurishe inka yanjye ntange n'amafaranga yanjye. erega reya yacitse intege birarangiye. ni ukuri nari gukuramo akanjye karenge hakiri kare Chris nkamumurekera, ariko ngahamana ubuzima bwanjye n'ubutunzi bwanjye. none se amafaranga aragiye, Anyesi araye ari bunyice, urumva ntari mu mazi abira koko? wikwiheba yewe, ni ukugerageza gukora ibyo umupfumu yatubwiye. ubundi si inkono y'itabi wayikoresheje? awe haryo nayo irahari. yego mana wabyibagiwe reya? ni ukuri sinabyibutse rwose, uko nakayizanye mu isakoshi sinigeze nyivanamo kubera guta umutwe. ubundi si ibyo yambwiye byose ndabyibuka. ndabyibuka humura. yarakubwiye ngo uzajya ukurura umwotsi nurangiza uvuge ngo rukundo rwa Chris ndagukuriye ngwino muri iki. urumva? nurangiza usohora umwotsi gutya uwohereze mu kirere uvuga uti rukundo Chris ukunda nyesi ndakohereje ugende buheriheri nk'uko uyu mwotsi ujyanwe n'umuyaga mu kirere. ngaho akira reya, utangire ushwiragize urukundo Chris akunda nyesi rwamagire rurenga ibikombe n'imibande, urwa gukunda ruze rugusanga. Okay, thank you too. Bye bye baby girl. Don't forget to call me. Ivete mwana wanjye we, urwo rurimi wavuganaga na mugenzi wawe rutumye nkwibuka. Urwibutse iki se kandi mama? Ko ntarakora ibyo umuyobozi yambwiye kandi ngikeneye akazi mwana wanjye. Ariko mama, ko twakuze utubwira akamaro ko kwiga, ukabidukundisha byagenze bite ngo utinye kwiga kugeza ubwo umuyobozi abikwingingira kuriye? Uzi ko numvaga ari njye ufite isoni. Erega nuko tugora wa mwana we. Gute se? None se ko nigisha igifaransa n'ikinyarwanda barampatira kwihugura muri icyo cyongereza ngo nkikoreshe iki? Mama, so ujye umbwira ngo nigishinwa n'ikidage n'icyesipanyolo rurimi rwose umuntu yakwiga rwamugirira akamaro kuri iyi si. Ariko muracyari bato. Bafite impamvu babakangurira kurwiga kandi nta wamenya ibiri imbere ushobora kuzisanga mu Bwongereza. Aha, ngaho ze kugura amayinite tugure internet turebe ko twiyandikisha. Wowe nandese? Ngewe nyine mbifashijwemo nawe. Nta wamenyerega wabona nzakuzanira umuko uvuga urwo rurimi rwonyine. Sinyemereye kubifasha se. Ariko ukanafasha gukora ibyo bizamini bibanza kugira ngo ngere aho abandi bageze. Cyangwa niba wumva ibyo nkubwiye byose ari ukukugora bikaba ntacyo bizakumarira, ubireke rwose ntibigutwarira umwanya. Mvifete di. Akazi kangeze.
nashaka ukumva mama. unyaruke nguri izo data rero ubundi unamfashe gukora ibyo bizamini byo gutangira ntangire nige ntawamenya da nako ntazatakaza akazi kanjye ndacyagakeneye cyane. Ntugire ikibazo mama wanjye, icyongereza ndakizi neza rwose, ndagukorera ikizamini bicemo. Ikindi ubu ngiriye neza ndaba niboneye interineti nari nyikeneye cyane we. Ubare wumve Yvette umenye ko iyo interineti atari yawe yo kwirirwa kuri social media. Ndabizi mama wanjye, nigufasha kwiyandikisha muri English Proficiency Program no kugukorera placement test. Ariko surumva naviramo aho kandi nagufashije kwiyandikisha mere wanjye. Uzi ko naringize ngo urugo nta muntu rurimo Nori? Rubuda yabasari ko aba hameze rwose nonsiya. Nibwo uruhinja ruba rusinziriye nanjye nkabona uko nsinzira gatoya. Babimbwiye ko umwana aba yarayakuraje ijoro. Ararindaza pe kandi rwose ikindakaza nuko hano ku manywa nta muntu n'umwe ushobora kuhagera ngo amenye ko haba uruhinja. Umaze kumwuhagira ronka ahita aryama. None so Nori karame nonsiya. Ibimenyetso mpuruza nakubwiye ku ruhinja urabyibuka? Ndabyibuka cyane. Ushobora kubinsubiriramo? Kunanirwa konka, guhumeka vuba vuba, kugira umuriro, kugira ubukonje bukabije, guhindura ibara ry'uruhu nyine rukaba umuhondo cyangwa rukaba ubururu, guhindura ibara ry'uruhu mu kiganza hakeruruka, kugagara no gucika intege bikabije. Nuko no kurira cyane bidasanzwe ni ikimenyetso mpuruza. Uwa wakuraza ijoro arira gutonori. Urumva ararira nka muhibere ubundi agakurura ukajya ngo mashereka harimo urusenda kuko ahita arirekura ubundi akarira. Namuheka agaceceka gatoya namwurutsa kongera akarira gutyo tukarara tudasinziriye. None se nakubwiye ko igihe ubonye impinduka zidasanzwe ku mwana wawe ugomba kubigenza utonori? Kuza kukureba nk'umujyanama w'ubuzima cyangwa nkajya ku kigo nderabuzima. None kuki mwari mwahisemo kumuha imiti y'ibyatsi? Njyewe na Karemera rwose twari twumvikanye ko nza kukureba nyine nk'umujyanama w'ubuzima. Noneho nyine ntaraza amabukwe na nyogokuru barambwira ngo baza umuti ushobora kumufasha gukira icyo mu nda. Mbega nyagasani. Honori karame, narabikubwiye ubuzima bw'uruhinja ruri munsi y'ukwezi bukeneye kwitabwaho by'umwihariko. Igihe cyose ubonye kimwe muri biriya bimenyetso mpuruza umaze kumbwira wemerewe kuza kundeba isaha iyo ari yo yose, haba mu gitondo cyangwa nijoro. Yego urumva? Ndikumva. Ikindi nakubwiye ko umwana wawe ugomba kumwonsa kugeza ku mezi 6 nta kindi umuvange habe n'amazi. Kuko bizatuma umubiri ugira ubudahangarwa ku ndwara, byongera urukundo hagati yawe n'umwana wawe. Urumva? Ndikumva. Bizamufasha gukura neza mu bwenge no mu gihagararo. Ni ukuri twe twarabyumvise kandi twiteguye kubyubahiriza mujyana. Amashereka yawe rimwe ntungamubiri zose umwana wawe akeneye ngo akure neza mu mezi 6. Arimo ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga. Niba ubahiriza ibintu nkubwiye, umwana wawe azakurana ubuzima bwiza bimurinde kurwaragurika bya hato na hato. Yego. Guha umwana ikindi kintu kitari amashereka bituma atonka kenshi kandi amashereka yawe akagabanuka. Ndabyumvise rwose. Ni ukuri nyogokuru niyo yazana biriya byatsi sinzamwemera kubiha umwana wanjye. Wowe ukomeze wonse umwana wawe neza kandi kenshi gashoboka. Uko kuribwa mu nda bizagenda bishira uko akura. Urabyumvise neza Nori? Ndi kubyumva. Ese mama kuko meza kuntambukaho nkaho ntacyo bikubwiye. Ibiki se Ive? Ubu se nubona ko namaze kwinjira mu kizamini cyawe? Ese abana data watangiye kunkorera placement test Ive? Yego mama, ahubwo ngwino wicare hano nawe ugira ibibazo bimwe wisubiriza. Kuki? Ugomba kubigiramo uruhare kuko amasomo ni wowe uzayiga da. Oya Ive, nta mwanya mfite urabizi ndatetse kandi mu kanya Sara bavuye ku kazi akeneye kurya. Kuse. Mbega mama utinya icyongereza. Urumva nakize nk'isomo risanzwe. Ariko iyo mwarimu w'icyongereza yinjiraga nicaraga nyuma kugira ngo ataza kuntombora akambaza. Ariko nk'ubu iki kibazo ntiwagisubiza. Oya yewe sinshaka no kukireba. Uzi ukuntu tutubazo babaza umuntu tworoshye. N'icyongereza nize kera ngitangira segonderi. Ive, uramenye mwana wanjye ukore neza kandi kugira ngo ntinjira nk'umutangizi bikazamenyekana ko natinze kwihugura. Urashaka gutangira nk'umuntu ukize cyane rero kandi ntacyo uzi. Ubu si wowe rega ni njyewe subiza mu mwanya wanjye kandi bikore neza ku buryo ntangirira kuri level yo hejuru.
ntugire ikibazo mama wanjye ndagutangiriza kuri rev ishimishije rwose ariko umenye ko ugomba kumpereza uhereza iki se urampemba da singiye guhangana n'icyongereza se uzi ukuntu gitera icyaka ni wowe unyishyuza ive uzi ko icyongereza cyose uzi nako n'ibindi uzi byose ubikesha jyewe na so ahubwo ishyura minerva nkwishyurira unkorera iyo tesite do parasoma ariko genda rero rwose urakaranga ukabamo ni akaboga se wishinyagura sori nawe si ibifaranga natanze ku mupfumu ejo bundi urabona navanaho ayo kukagura ni uko impumuro rwose yakwiriye hose wagira ngo niko ni uko mba nzi kwigura uturungo nawe ubundi ni intoryi humura rwose ngo ufitiye inkuru nziza mba nzi kugupangira amafaranga watanze ntazapfa ubusa kagira inkuru rero icya mbere ni ukwibuka amabwiriza yose wahawe n'umuvuzi reya ko bitabirya nimugoroba wibutse kuritumura reka ubanze buhumane ariko ntibuka ko yambwiye ko nzajya mbikora hatakibona ikindi rero natekereje nsanga amagi y'inyagwa y'inshira kuyabona bigoye ndavuga ngo dushakishe ikariso ya rumara inkwi ubundi dusubireyo ese tuzayivana kandi nakubwiye ko nicara ngutekereza reya ubu gahunda y'uko tuzayimwambura ndayifite mu mutwe wanjye neza neza ni ukuri urankunda bikandenga sori ni ukuri umunsi byakunze niba nzaguha inka niba nzagukorera iki simbizi pe natekereje ntiwashaka ibisore bibiri by'ibihararumbo hariya mu isantere bikazategera rumara inkwi mu nzira hanyuramo maze bikayimwambura byayimwambura tukamuteza ibirara sori mva twabishyura ubundi bakamutegera mu nzira maze bakayimwambura bakayituzanira da natwe tukayishyira umupfumu yesu ntazapfa kutamwisha hari ikindi sikariso dushaka yesu we kora uzi ubwenge sori na nicyo ngukundira peta pe kora hawe mwana we nk'ibyo bintu wabitekereje ute koko ahubwo rero tubikoze ryari ibyo birara tubivanye yego mana yanjye ndabazi benshi rwose baba biriwe hariya ku ndege ariko se sori uzi ko nibutse ko ibyo bintu tugiye gukora bigize icyaha ku buryo byatugonganisha n'amategeko biramutse bigiye hanze ariko akanakumirwa bitugonganisha n'amategeko se hari ubwo ari twe tuzaba twabikoze umva hakora ifaranga mwana nako nta n'ikindi nyine bamutwara uretse kumukuramo iyo kariso dukeneye hari ubwo baba bamwishe se birumvikana ko atari twe twabyikorera ariko nitwe twatuma ibirara kubidukorera ubwirwa n'iki ko se biramutse bikomeye ibyo birara byatubikira ibanga sori uzi ko ibyo ntari nabitekerejeho reya tekereza nyese akorera ahubwo bufinda akahabyuka ajya kuri polisi yakora iperereza rikadufata urumva tutakwisanga mu maboko atari ayacu wa mubyeyi we nguwo reya na sori na mwihurizo barabyikuramo bate naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC ku wa kabiri no ku wa kane saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook kuyigeraho ni ukwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana twumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha igikino runana nico kitugejeje ku mpera y'amakuru yacu yo kuri no wa kane ariko imbere yo gusozera ikiganiro ducisha akajisho kuri bimwe mu byo muvuga ku nkuru zacu zo kuri Facebook ku nkuru ivuga ko abasore n'inkumi bakubiswe inkoni inshuro 100 bazira ubusambanyi uwitwa Nyenyeri yagize ati babaho yubusa kubera gusambana si icaha gusambana kibicaha mu gihe ubikoze utarakwiza imyaka 18 gusambana kibicaha mu gihe ubikoze ufashe ku nguvu nayo uwitwa Kizimana we ati bakwiye gukubitwa inshuro 100 nayo ku nkuru igaruka ku mugore wa Besije yiyamiriza ukubandanya ku rubanza rw'umugabo wiwe kandi agwaye uyu niyo yitungira Berenard ati uyu muntu kabisa ariko azira iki
aya makuru yarahagariwe na Anne Marie Niwomwiza nayo mu buhinga bw'ivyuma yari David Nzawo. Chancellor ndabashimiye.